Наши сегодняшние гости – люди, которые посвятили свою жизнь творчеству. У нас в студии Марина Александровна Каминская, педагог дополнительного образования и руководитель образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Суквеття талентов» при Гродненском государственном областном дворце творчества детей и молодежи. Студия существует уже 26 лет. За это время Марина Александровна воспитала целое поколение мастеров. И что интересно, в студии занимаются ее собственные внуки. Да, это Максим и Даниил Каминские. Они не просто участвуют в занятиях, а являются призерами и победителями республиканских и областных конкурсов. Доброе утро! Доброй утро. Марина Александровна, вашей студии 26 лет уже. Расскажите, как она появилась, с чего все начиналось и почему вы решили посвятить действительно свою жизнь настоящему творчеству и искусству? Пачыналася это все намного раней, чем 26 гадоў таму, яшчэ з маіх школьных гадоў, калі я займалася ў гуртку ткацтва ў гудзейскай сярэдняй школе і ў гуртку пры гудзейскім музеі. Гэта ўсё было вельмі так цесна звязана і цікава. І гэта былі гурткі маіх бацькоў, кіраўнікамі былі мае бацькі, мама і тата. Ну, але канкрэтна пра палац, пра студыю, гэта пачалося 38 гадоў таму, калі я прыйшла на працу. Яно не бывае так, што прыйшоў і на пустым месцы стварыў студыю. Студыя – гэта трошкі іншыя патрабаванні, чым для звычайнага гуртка. Калі я прыйшла, мы займаліся паясочкі, закладачкі, такія вот невялікія работы. Пасля перайшлі на вялікія кросны, зноў жа. Это быў штуршок гудзейскага музея, майго таты. Яны падарылі нам кросны сапраўдныя, якія раней у вясковых хатах стаялі. І мы пачалі ткаць ужо больш сур'ёзныя работы. Пасля мы падключылі яшчэ этнаграфічны напрамак сюды. Вось яно ўсё як бы складалася з майго дзяцінства, калі я вучылася ткаць, і калі пры гудзейскім музеі мы адначасова займаліся нейкай пошукавай, даследчай працай. І паступова, вот, паэтапна гэта ўсё ўключалася і у работу майго аб'яднання, майго гуртка. І калі ўжо быў напрацаваны вопыт, калі мы заявілі пра сябе, былі дасягненні, былі дыпломы, перамогі. У гэты ж час у палацы з'явіліся таксама вельмі такія вопытныя, цікавыя, прафесійныя педагогі. Шубіна Тацяна Семёновна, керамістка, Трысмакова Тамара Васильевна па саломцы. І вырашылі, студыя яна аб'ядноўвае звычайна некалькі аб'яднанняў, не адзін напрамак. І вось вырашылі зрабіць такую студыю народных рамёстваў. І вось гэтай студыі 26 гадоў. А наогул майму аб'яднанню майстэрні ткацтва 38 гадоў. Ну вот студия называется «Суквеття талентов». Я правильно понимаю, что это из-за того, что много разных направлений объединено? Вообще, когда появилось такое название? Ну, вось калі мы аб'ядналіся, калі это тры калектывы аб'ядналіся, трэба было даць назву. Ну, суквецце, калі хто не разумее, гэта расліны многія цвітуць, которые адзіночнымі кветачкамі, а которые цэлымі гронкамі. Ну, напрыклад, вельмі так, каб было зразумела, гэта бэз, гэта чаромуха, шмат кветачак. Ну, ясна, я ўжо сказала, што гэта розныя напрамкі народнай творчасці, народных рамёстваў, кожны з якіх сам па сабе, кожнае з якіх рамёстваў само па сабе яркае ўжо ў гэтым суквецці. Пасля тры таленавітых такіх творчых педагогі і ў кожным аб'яднанні дзесяткі дзетак. І дзеткі, хтосьці вельмі таленавіты, хтосьці менш таленавіты, але яны па-свойму цікавыя, і іх работа па-свойму цікавая. Вось гэта і з'явілася суквеццем талентов. Марина Александровна, вот вы говорили, что у вас и мама, и папа тоже занимались каким-то декоративно-прикладным искусством, и я смотрю, вот сидят ваши внуки. Я вот задумался, насколько это большая преемственность поколений и связь между поколениями, которая создается путем настоящего, причем нашего белорусского искусства. Я хочу поговорить с вашими внуками. Даниил, Максим, расскажите, как давно вы пришли и как вам нравится? Все-таки вроде как это более женское занятие, хотя есть и слуцкие поясы. Я начал заниматься ткацтвом 5 лет назад. Я захотел заниматься ткацтвом, потому что мой уже двоюродный брат ходил, Даник,
И вела кружок моя бабуля. И как вообще, ну вот пришел ты, твое первое занятие, как это все прошло? Давай Я- попробуем вспомнить, да. Я уже и не помню, конечно, но первой работой, наверное, моя была закладка. А закладка тчется на такой На рамце. И как вообще весь процесс, вот он тебя успокаивает, либо наоборот, что вообще Да, испытываешь? что ты когда- чувствуешь? Мне просто интересно было, как это все так нравится мне. Мгм, хорошо. Ну, что я могу сказать, так это то, что я уже занимаюсь достаточно давно, около 11 лет, и это, ну, один из первых моих кружков. Потому что после этого я еще много где занимался, однако вот до сих пор именно здесь я и работаю, и много где на каких конкурсах выступаю, показываю некоторые свои работы. И это занятие очень интересное в том плане, что тут бесконечная креативность. Тут можно создавать свои узоры, создавать что-то новое или возрождать старые традиции. Поэтому это занятие очень интересное, и оно помогает развивать креативность, творческий ум. Вот. Напомни, а в каком ты классе? В 11-м. Вот ты в 11 классе, совсем скоро поступление, и ты находишь время вот на такое искусство, я уверен, оно отнимает достаточно много времени, это достаточно трудоемкий процесс в любом случае. Как тебе удается совмещать и учебу, и подготовку к поступлению, и при этом сохранять в себе вот эту вот частичку творчества? Ну, всегда это тоже очень тяжелый труд, найти баланс между своим графиком поступления и графиком работы в студии. Поэтому я стараюсь оптимизировать свои ресурсы. Когда у меня есть время, я работаю, помогаю. А когда у меня больше времени нужно сконцентрироваться на изучении материала какого-то для экзаменов, то тогда я больше концентрируюсь на экзаменах. И все же, вот для тебя декоративно-прикладное искусство – это творчество или больше работа? Ну, тут как посмотреть, потому что если рассматривать с точки зрения того, что я отправляю это на конкурсы, то это скорее как работа. А если рассматривать это как для себя, какие-то такие вот закладки, которые ты можешь вложить в книгу, например, что-то красивое, то тогда это творчество. Знаете, что меня впечатляет? Что вас обучает, вам преподает это ваша бабушка. Марина Александровна, как совмещать роль бабушки и педагога? Все-таки, мне кажется, это очень разное. Педагога нужно поругать, а бабушка же наоборот, мои внученьки, мои внучата, мои ребята. Как вы совмещаете? Ви ведаєте, педагог додаткової едукації – це не той, хто дітей там відчитує, свариться на їх. Тут трошки другі відносини, чим може у других едукаційних установах. Тому я і чужих дітей, які приходять до мене, ми вельми дружимо з ними, а своїх так само стараюся не робити їм таких якихось значних зауваг. Но сутнасць у чым? Вы ведаеце, для мяне, напэўна, наадварот, лепш, зручней працаваць са сваімі дзеткамі, чым з чужымі. Дзецям, на дзяцей гэта большую адказнасць накладае. Са свайго вопыту ведаю, таму што вот і з мамай, і з татам займалася, працавала. Заўсёды са свайго патрабуецца больш. Чаму для мяне лепш это? Таму што вот рыхтуем мы нейкую выставачную работу, конкурсную, не паспяваем. Чужое дзіця вот просто так патэлефанаваў, хай яна там яшчэ папрацуе 2 гадзінкі, бо не паспявае. А мама, ну як, у яе ж там вот рэпетытар, якія 2 гадзінкі, марш дадому. А сваіх я заўсёды знайду магчымасць угаварыць, яны і застануцца, і прыйдуць у дадатковы час, таму што яны ведаюць, што бабулю трэба выручыць. Это здорово. Мне кажется, именно вот эта вот какая-то связь, да, она и помогает достигать вот очень больших высот. Мы видим ваши прекрасные дипломы, видим ваши работы, видим, насколько это тяжело, мне кажется. Вот расскажите, как вы думаете, во-первых, в каких вы участвовали в конкурсах, где вы побеждали, а во-вторых, как вы думаете, в чем ваш секрет успеха? Ну вось мы якраз падводзім вынікі за апошнія 3 гады. У нас праз некалькі тыдняў будзе пацвярджэнне звання студыі.
Образцовая, правильно? Абразцовая. Ну, калі пачынаць спачатку у нас была народная студыя. Народная, я сама не разумела, у чым розніца паміж народнай і абразцовай, а вось раз у 3 гады пацвярджаецца. 3 гады таму нам далі раптам узорную замест народнай. Аказваецца, калі ў калектыве значная частка людзей, якім ужо больш як 18 гадоў, дарослыя людзі, гэта і дзеткі адначасова, гэта народны калектыў. Калі ў асноўным толькі школьнікі, да 18 гадоў, гэта узорны. Справа ў тым, што раней у меня было шмат студэнтаў. Калі мы яшчэ атрымлівалі это званне, ну, трэць, а іншы год і, можа, чвэрць дзяцей, удзельнікаў былі студэнты. І яны ўжо ясна, што мелі па 18 гадоў. Ну, а апошнія гады адна студэнтка ў нас толькі лічыцца, і таму нас перавялі ў ранг узорнай. Фактычна гэта не змяншае, не павялічвае заслугі, проста вось такія ўмоўнасці. Дык вось нашы заслугі, дасягненні за апошнія 3 гады. Не будзем вяртацца далёка, іх у нас шмат заўсёды. Значыць, удзельнічалі мы ў конкурсе «Калядная зорка». У 23-м годзе вось ручнік Максіма, удваіх з Дарынай яны яго ткалі, заняў першае месца. Конкурс «Саматканы цуд». Гэта было ў мінулым годзе. Мы пасылалі 2 работы. Максим з Ульянай паясковую сурвэтку рабілі, занялі 3-е месца, і Данік з Дарынай занялі 2-е месца. Ну, для рэспублікі гэта хорошы ўзровень. Не першае, но ўсё роўна. Далей, конкурс «Прывітання свет». Зноў жа Максим з Дарынай, па-моему, там нешта рабілі. Паяскі ў нас былі, 3-е месца. Ну і самыя вялікія нашы дасягненні і, як сказаць, поспехі, я лічу, гэта нашы праекты. Вось пачынаючы з 19-го года мы удзельнічалі рабілі 3 праекты для конкурса спрадвечнага заўтра, это таксама рабілі, але іншае. Нашчадкі традыцый. Гэта такія творча-даследчыя праекты. З гэтым вельмі цікава працаваць, і мы бярэм такія тэмы, якія уласцівы менавіта для нашага рэгіёна, распрацоўваем. І такое не вельмі распрацаванае, каб было што шукаць, было што адкрываць. Першы наш праект быў таямніцы падвойнага ткацтва. Падвойнае ткацтва – гэта такі від ткацтва, менавіта памежжа Гродзенскай вобласці з Беласточчынай развіты было. Па Беларусі асабліва яго так і нідзе не было. Цяпер, аказваецца, ў Брэсцкай вобласці ёсць такая невялікая мясцовасць, дзе яно ёсць. Ну, гэта зноў жа памежжа з Польшчай. Таму вось такія мясціны. Далей, наступны праект наш быў, наогул, вельмі цікава з ім было працаваць, паясковы дыван. Адзін паясковы дыван толькі захоўваецца ў Мінскім музеі Акадэміі навук, здаецца. Ну, мы прачыталі такую інфармацыю, загарэліся, рашылі, і зноў, это толькі гродзенская фішка такая, Гродзенскай вобласці. І зноў рашылі, значыць, гэта распрацаваць. Аказалася, за той час, пакуль выдалася эта ўжо кніжка, з'явіўся яшчэ адзін паясковы дыван у нас, у нашым Гродзенскім музеі. Яго з Літчыны перадалі. Ну і вось мы распрацавалі эту ўсю тэму, знайшлі там яшчэ дзе у польскіх музеях ёсць такія дываны. Яны ад нас адсюль завезеныя, проста захоўваюцца там. І вучаніца моя, якая вучылася там ужо ў універсітэце, схадзіла, нам нафатаграфавала тых дываноў. Ну, такая работа вялася ва ўсіх напрамках, і мы зрабілі свой паясковы дыванок, вядома, не такіх памераў, але і вот смеемся, што 3-й дыван паясковы ў Беларусі – гэта наш. І гэта было вельмі цікава і дзецям, і мне з гэтым было цікава працаваць. Ну, і, вядома, і цяпер у нас зноў новы праект мы прадстаўлялі на гэтым конкурсе. Усе 3 праекты нашы маюць першае месца. Усё гэта вельмі высока ацэньваецца. І хочу сказаць, што такія праекты, это не значыць, вось апошні праект, фактычна, ён быў у нас сямейны. Вось ён. Што не нітка, то жыццё, што не ўзор, то доля. Гісторыя ткацтва ў маёй сям'і. Фактычна, як бы выканаўцам быў Максім, ён вот рабіў такі
ходник, вот эта полосатая штучка, это ходник, дорожка такая. По узоры ходника, які ткали Максимова и Даниковы прапрабабулі у 1967 годзе. Ён яшчэ захоўваецца ў маёй мамы дома, у прабабулі ўжо хлопцаў. І вось, вядома, там мы стараліся падбіраць колеры трошкі, але вот само паслядоўнасць палосак, шырыня палосак, ну, вось гэта вывучалі гэты ходнік і з яго як бы капіравалі ў нейкай ступені. І гэта толькі невялічкая частка праекта, таму што асноўное гэта трэба было там апісаць вось эту тэхналогію, яна, дарэчы, ўнесена ў, як і падвойнае ткацтва, у спіс нематэрыяльных каштоўнасцей Беларусі, нейкую гісторыю сабраць. І вось у працэсе мы прыйшлі да высновы. Дык гэта ж гісторыя сямейная, чаму нам глыбей не капнуць? І мы знайшлі, сабралі, частка была у нас, частка асабліва вось па лініі мамы, Максім, там з бацькамі гэта, з мамай, з бабуляй, сабралі такую гісторыю, што ткалі нашы ўжо іх прабабулі, прапрабабулі, пра, там да 3 до 4 пра па некаторых лініях дайшло ў нас. Сабралі іх біяграфіі, знайшлі фатаграфіі, не ўсіх, але знайшлі. Многіх працы тканыя знайшлі, зрабілі фотаздымкі. Вось усё гэта адлюстравана вот у гэтым праекце. Зрабілі нават такое дрэва, не як радавое дрэва, а дрэва именно гісторыі ткацтва. Тут толькі жанчыны, вось, якія ткалі. І што цікава, што у Максіма, атрымліваецца, гэта наогул не перарываецца лінія ткацтва. Чаму? Таму што калі раней там яшчэ прабабулі, прапрабабулі ткалі, ну, па неабходнасці, это ткалі ўсе жанчыны, а нам вельмі, як сказаць, зручна было з гэтым працаваць, таму што ўсе вот гэтыя бабулі, прапрабабулі, яны ўсе жылі ў радыусе 10 кіламетраў. Так атрымалася, што нашы ўсе продкі дзесьці ў адной мясцовасці. І таму цікава было это і проста збіраць у нейкай ступені. Дык вось, так ужо моя мама, яна фактычна больш на гурткавой рабоце развівала сваё ткацтва. У дзяцінстве там трошкі ткала, але так, як ужо сельскія жанчыны, яна настаўніца была, рана вучыцца паехала, яна ўжо так не працавала. Але, ну я вось ужо як вучаніца маміна, з гуртка пашло маё ткацтва. Другая бабуля Максіма таксама ў мамы ў гуртку займалася. Мама Максіма таксама ў маёй мамы ў гуртку займалася. Ну, а Максім ужо ў мяне гэта мастацтва спасцігае. Атрымліваецца поўнасцю неперарыўнасць вось гэтага ткацкага працэсу. У Даніка амаль тая ж гісторыя, таму што, ну, агульныя ў іх бабулі і прабабулі па лініі Белакозаў-Каменскіх. Адзінае, што толькі ні бацька, ні маці не займаліся ткацтвам. Вот невялічкі такі перапыначак. А так, фактычна, але калі браць у Даніка вось другая радавая лінія ідзе на Палессі, там вельмі ткацтва развітае. І калі даследаваць там, вот это яшчэ, ну, не было ў нас цяпер такой магчымасці, і наогул у гэтым конкурсе прадугледжваецца больш мясцовы матэрыял. Ну, я думаю, калі-небудзь Данік займецца. Там вельмі багатая гісторыя ткацтва, и перспективы есть. Знаете, это очень впечатляет, что у вас так из поколения в поколение это передается. Ребята, у меня вопрос к вам. Вот какую роль вы видите у молодого поколения в народном искусстве? Вот вы представители молодежи. Расскажите, насколько важно, чтобы вот молодое поколение училось у более старшего поколения, брала эти традиции и передавала дальше. Сохраняла их, да. Максим, давай с тебя начнем. Мне кажется, что это важно, потому что новое поколение может продолжить историю и Беларуси, и своих семей, чтобы рассказывать это своим детям. А ты собираешься продолжать вот в будущем, да, когда повзрослеешь, продолжать вот это вот дело и передать, может быть, его своим детям? Я думаю, это не будет моим прям основным занятием, но как хобби сохранится, да? Данил, что насчет тебя? Ну, я могу сказать, что в данную конкретную эпоху, в эпоху глобализации, когда многие местные традиции забываются, очень важно обратить внимание на то, что когда-то было развито на нашей земле,
потому что по факту это основа того, что мы сейчас продолжаем делать, что мы сейчас развиваем. Поэтому даже эта технология сейчас, может, конечно, не так явно, но где-то и используется. И приносит многим очень такие творческие работы, всякие декорации. Поэтому я считаю, что это очень важно. И в первую очередь не только для того, чтобы просто это оставить себе, а еще и для того, чтобы это показать другим людям и как бы выделить себя среди множества, так скажем, других. Ну, знаете, я думаю, что мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Марина Александровна, спасибо большое, что вы продолжаете, что вы учите и сохраняете эту традицию для нового поколения. Ребят, спасибо вам большое, что вы молодые, красивые, такие энергичные и занимаетесь нашим традиционным ремеслом. Спасибо вам всем большое, что вы – это сохранение нашей традиции. И мы желаем вам только дальнейших творческих успехов. Удачи в поступлении тебе, Данил. Вам всем тоже только удачи, только вперед, только к развитию. Спасибо большое. А мы напоминаем, что у нас в студии была Марина Каменская, Даниил Каменский и Максим Каменский. А если и вы хотите стать гостем нашей студии или героем нашей рубрики, тогда звоните по номеру 62 64 50.